Ya okay. Aya basi. Nivugiye ko nta muri musimbura agasobanuye. Ndabesha rumfe. Nitwa Juju. Giti w'igipeti. Barambwiye ngo murankunda we. Cyane. Ni ngombwa. Universe nabateguye cyane. Hamwe na GT Business Group ndetse na Open Road. Rero nkuko Imana yakunze bari mu isi cyane kugira ngo bakano kanya batanye bayongobese ikigo cyose bakigira umuyonga. Byanze mu Yesu ko twavuye hakurya tugaruka hakuno. Yesu tuvuye hakurya tuzahanga hari mu nyibigenzo ngira mwiza bamwise Luna Kujai. Ndetse nyenze gose aranga ko ritangaza makuru. We atara mugenzi nguru muri Middle East. I'm Luna Kujai and this is your Middle East update Nabanda hanga hamba makuru kuri Middle East update. Casting live from Oman. Tensions continue. Datanga makuru hanga merere muri Omani. After Iran's decision to inamba rirakomeje no kutumvikana hagati yuko abandon nuclear negotiations. Kuva igihugu cya Iran cyatangaza ko cyavuye mu kwa cyakoresha bya kirimbuzi. Cyahaye uwo mwanzuro ibihugu by'Iburayi. The US. Yesu kwamye zanga reportinga. Ahanga kibesha magake mu nkora bwo reportinga nyese reportinga ari mu rugo wenyine. Kabiri gatsubetse gatonso Imana mfasha uyu mudayimoni warutwe agende. Arongera mudayimoni warutwe banza ugende. Still no boots on the ground as amvugira ahangaha abaturage batatu bamaze kuba kano kanya babyemeza. Aho duhagaze ahangaha nuko leta ya Amerika n'abihugu by'Iburayi harimo n'Ubwongereza bumvikanye ko na Iran nta bisasu bya kirimbuzi bizongera kuba byakorwa. Ndahangaha ntari nkuru ndi kuri tele conventional forces in Afghanistan. Yet the shadow war wages on. Inamba rirakomeje rwihishwa muri Afghanistan aho umunsi ku munsi bahiga bakoresha ya kirimbuzi. It exposes their entire operations. Ibiragaragaza operations zose. And that's why we got to be careful, okay? Niyo mpamvu tugira ngo twitonde. Binyo nsanga ku telefone wowe se ngo ni James umuhamagaye. Names, you hear me? Ntuzavuga amazina yacu. Uranyumva? Yes, I promise. Abaguhaye amakuru uzagumara ibanga ntuzabatangaza n'ubufashwe. Yes, I promise. Just the companies. Rwose umuranya nzavuga nyine company ibikora ntabwo nzavuga amazina yanyu. CIA is using for cover, right? Inkuru ndi butangaza natangaza ko ari CIA ibikoresha kwibanga igakoresha n'ama company bakora ibisasu byitirirwa igihugu cyanyu. Rwose nshaka nyine mbe nkaho ndi intwari vuni iki gihugu cyayo niyo mpamvu nkwaye amakuru. Ngaragaza mbabi CIA ikorera. Mbonye ahangaha ama operation uze kora CIA kwibanga CIS Black Ops. Jesus, are you sure? Mugenzi ko hanga avuga hamagara mugenzi we mwitangaza makuru ngo muri raporo zibyo abonye amugezeho inkuru dore ngo mugenzi ahandi mu kandi gace imutuma. That was the Americans left you with it. Kirangaza no kuntu mwasigiwe intwaro zihagije n'abanyamerika nuse mwazikize hehe. That was a long time ago, Kahir. Yewe hari kera rwose kahiriwe. Also fighting Daesh. Twahanganye na ba Daesh ni intwaro zacu zose zashiriye mu dufashe mu duizindi intwaro mu sponsoring. New ISSK fighters coming in from the Gulf every single day. Kuva ISSK yaza muri uru rugamba umunsi ku munsi ntabwo duhaga henge. Warum ne vajno pobara khabre bukuru. Nyene tuvugane kujyanye no n'ubwicanyi bwo kubera hangaha. Wahrat la muallimin sheikh. Toy po hakavo. De khalko pia izdakra. Ndati kwigisha abantu ngo bamenye ko rwose batuza bakumva byaranze. Agama sabibu nyedunna chede mulla Umar la khatarti. Ubu turi mu ntambara yuko wanze kumva tumwiye. Boye ba boss banje bantumye ahangaha bisanga bari mu nkiko bashinjwa ibyaha n'ingaruka z'umwe mwakoze. Meza nta buhungiro muzagira. Or any one of you. Mugenzi ahangaha uvuga hagarariye ubutasi bwa Pakistan. Anywhere in Pakistan. Uretse n'ikindi gitangaje no muri Pakistan wacu ntago muzahungira ngo tubaho guhungira. Because the Americans will come again. Kuko ni abanyamerika bazagaruka. And they will bomb the fuck out of you. Ndetse bazanga babarasa. Again. Baba mene ubugira kenshi. Agaratashe baje mutanganya kiriya kigo cyambere cy'abanyayirani yani itangirira ibyo wakoze byiza. Langley wants a covert airstrip just Ndetse Langley yakwishimiye cyane. Across the Afghan border and you. Ikene ngo baye rwose byiza baraguha indege wambuke igihugu cye. Uje hakurya mugeze muri Afghanistan uvuyanga muri Iran. We're gonna go in there and destroy their home. Ikindi kirenzeho naho hariyo ikindi kigo mugenzi gace ka Taliban bakeneye ngo nacyo mu nzira. Before the other chance built a Mbere yuko bakora ikindi gisasu gihambaye. Kugira zangane nego CIA bihaye ko bihugu byose by'abaro bashyira hasi ibigo byose bafite mugenzi byabo. insert here. Ikorega bisasu bya kirimbuzi. On the Afghan side in Iran. Jesus, Iran is crawling with foreign spirit. Uraburi hafi mpaka wa Afghanistan na Iran hanga mu gace bitangwa ni Herat. And you can't get anybody else for this. None cyane njya hano uzinga abanyinshi z'abataliban ndati yego. Don't want anybody else. Nta wundi wajya wese. I'm going to need a handler, a good one.
ariko mbaye mbikoranye ne kano kanya umuntu ajya mpa raporo nanjye wamba hafa ankurikirana kandi w'umuhanga nizeye Dari and Pashto. nyeneye umuntu bishobotse uzi kuvuga ikirimi cya Dari n'icyapa ndetse waje nk'umuntu byose agace kose ukazi neza bamaze kare kumutegura ritaya amenyinje kare mu gice My name is Muhammad, but yitwa Muhammad everyone calls me Mo. ariko abenshi banyita ngo ni Mo I brought you change of clothes. Jens kwanga bavugana Brand new. nibwatinze sinjira mu kazi vuba vuba We're supposed to blend in, right? bamuzanga ari umuntu uzi agace kose agiye kujyamo uvuga ndetse indimi mugenzi zirenze rumwe zo mu yandi magambo hanga iyo uri mukuru umenya ko byanga byakona n'ubutavuze babaza umwana wawe birahagije empwe enter finish I have a daughter too. nanjye mfite umwana w'umukobwa I have a daughter too Get you home. 2 days ago, an American named mfasha nkugeze mu rugo iwanyu kuko wa mukano kandi ngo mfashe kandi nanjye ngufashe sibyo Vincent sent you information about ejo wundi minsi ibiri ishize abanyamakuru batanga ni James Vincent yaguhaye amakuru the country's nuclear program. ndetse ayo makuru agaragaza ko igihugu cyanjye gitegura ibisasu bya kirimbuzi And now one of our nuclear plants has been sabotaged. ndetse amwe bakimara kuguha amakuru nibwo uyu munsi aho tuvugira ubu ngubu kimwe mu bigo byacu cyaturikijwe Tell me about the company you were researching. nkeneye ko umbwira company warimo ushaka amakuru yari iyihe You had files on your computer. cyane ko wari ufite ibyandiko byinshi kuri computer yawe A Swiss company, Siblix. hari company y'abaswisi yitwa Sivrix Okay, if you look at Siblix locations, wenda mushatse iyo company location yayo narimo nigaho they were working exclusively near nuclear bari baje bakora koko muri icyo kigo and military facilities. nk'uko mubivuga bafatanyije n'ingabo And it names as Siblix. nyine nose nta bantu muri icyo kigo nyine waba uzi cya Sivrix Please. ndakunyiza gira amazina wambwira We didn't get any names. We didn't nukuri ko imana njye nta mazina nigeze mbona get any. No, habe n'amakepe nta mazina yabo nzi gusa icyo kigo nari natangiye kugenda nkigaho ko nabonaga gikorana n'ingabo zanyu bakora no mu bigo byabo ya mafoto yari yahawe umunyamakuru ngo ni Runa dore ngo arajya hanze neza agaragaza ko CIA ugenze ikora amamisiyo y'ibanga ama ops black ops ugenze akaduhingaza mugenzi ari makuru atangaje Focuses on CIA operatives who posed mu as nkuru nyamukuru mu mitwe yacu uyu munsi dutangaza nuko aho tuvugira ahangaha ahaturikiye ikigo cy'abanyayirani gitegura ibisasu bya kirimbuzi abakekwa nta bandi ni maneko ebyiri zasanga ujyanye n'itumanaho ariko ubundi mu kuri bari ba maneko telecommunication contractors. dore ngo rakijana nkasanga ryasakaye hose nagamije kuvuga ikintu kibi ariko rubanda nuko nyine byagenze nari ngiye kuzura umunwa wanjye se shaka ariko Imana nkunda nsenga ntabona yamfashije kamba hafi ngo nta myaka 100 hoshe ubisigare baye imyaka 200 nyamuneka. And then I'll help you find your wife's sister. ariko ubu ngubu byabaye buziraherezo nubuziraherezo ubu ngubu Find your wife's sister. rero muze nitumara kugera Kandahari nibwo asigaye uri bubashaka umwene wanyu w'umugore wawe I'm sorry, Mo. kandi wihangane Mo. I'm sorry Mo. ntaga byumva intambara iri ahangaha ni ngo wakubwira abanyeze ku myaka yawe ufite ngo wongere ugende usiramurwe nge nawe nasubire ibaze kano kanya ukurikiye filime babwiye ngo yewe Rufendeke Junior Translator through 6 tours. yambereye umusobanuzi nzanga muri iyi mihanda yose inshuro 6 zose zirenga 6 tours 6 fucking tours. 6 fucking tours Tried to get him to the US, napanze ko muvana hanga mutware muri Amerika London, cyangwa London anywhere safe. ahantu hose hatekanye muhungisha ave mu bihugu by'iwabo Also, and they hung him. aho gitangaje ISIS yamufatiye mu gace ka Mosuru baramubamba bibutse mugenzi hanga kubambwa cyo kintu cyambere kiri kuri promosiyo nyuma ya za grenade n'imbunda kantu kose gatanga barakubamba kwimyoza umuntu barakubamba Culture. You risk your life for us. tabasobanuzi muratangaje muzi umuco w'iwanyu muzi indimi muratwitangira And then we tell you exactly what your country should look like and how you should act. ndetse tukanababwira ukuntu igihugu cyanyu cyakabaye giteye n'ukuntu mwakabaye mubyitwaramo. Half the time, we don't even say thank you. gitangaje nubwo tuvanga aha mudufashije byinshi ntitubashimire. I'm glad you made it to the States, Mo. gusa nishime ko ubemo nkaho ubwawe muri Amerika babashije kuba wahagera Your family, ndetse ko n'umuryango wawe uvanyanga ko wujyana. not all of them, man. data nango natwaye bose inshuti yanjye
My oldest son, Hamid, umwana wanjye w'imfura Hamidi was killed here. yapfiriye hano. My oldest son Hamid was killed here. Are you married? None se uri mariye? I was. Nahoze ndiwe. I do. Ufite abana? Yego. Photo. Tanga ifoto kanze nkwereke. Gusa rero kurya gusamanya mama y'amaburushete mutubari gusa. Nta kindi yakora abanyazo kugenze tuganire ahangaha bakase Kandahari. Nitwa Juju giti w'igipeti ndarangije. Gira debut tamye mu kinyi y'imena bakitaga Kandahari. David Henry Fazal bye. Ya filime yarangiye ibingibi byose mukeneye birenzeho nuko nyiyenzaho no kundushye. Niba mutana yikunze nta kundi ubwo muzakunda y'ubutaha. None ngiye nkora iki ko ntacyo ntavuze ngo manezeze. Ntacyo ntatanze ngo mukunde munezerwe. Ndarangije. Ba website no buntu. Ambiance ni munange. Enjoyment ni full package koko kweri mana yanjye. Bye.